Svako bi trebao imati snove u životu, jer to su ciljevi i ideje zbog kojih vrijedi živjeti. Ostani sa mnom da ti ispričam priču kako sam ja ostvario svoje snove i koliko taj put je jednostavan. Ili možda i nije. Ovo je definitivno došao na pravo mjesto. Hoćem snimiti video za snove i onda odmah prvi izazov u danu ti bude ovakav. Ali nema veze, takav je put prema snovim. Izazova. Sad još jednom. Od onog prvog trenutka da imam neko sjećanje o sebi, htio sam biti svašta, od vatrogasca, pa poslije kad se krenuo baviti sportom, htio sam biti najbolji tekvando majstor na svijetu, pa najbolji tenisač, pa najbolji nogometaš. Ali malo ko zna tu priču o meni. Ja sam 3. razred prošao sa 2,6, znači jedva s 3. I nisam bio neki učenik, do tad nikad nisam smatrao da je to nešto posebno bitno u životu, pogotovo zato što nisam imao dobre mentore. Imat mentore je baš bitna stvar i to mentore koji odgovaraju tvom profilu karaktera. Uglavnom da se vratim na priču. Točno to ljeto, kvrcnem koljeno, ruptura meniskusa i bio sam dosta zbunjen. I pogodilo se tamo prvi školski dan, 4. razred. Pita profesor Juralinec šta ćete sa životom, šta ćete upisati, koji su vam planovi u budućnosti. I onak kak sam ja bio šaljo, prvo što izvalim ja ću upisati FER, što je u Hrvatskoj jedan od najtežih fakulteta. I kako je cijeli razred prasno smijeh, uključujući profesora Juralinca, rodio se novi san, da završim fakultet. Ti šta buši u životu? Pa evo jučer s tobom. Bušio sam i prije, ali ne rupe od betona. Kao što mi je sad falilo ovoga lanca, tako mi je i na fakultetu falilo znanja, ali nisam učio baš. Ne možeš tako nadoknaditi znanje u vrlo kratkom vremenu. Prve godine ga nisam bio upisao, ali onda cijelu godinu sam radio baš jako puno i onda sam ga uspio upisati. Jer bilo koji san teško da će se ostvariti ako nećeš raditi na njemu, odnosno ako nećeš se truditi na svakodnevnoj razini i stalno se posjećaš šta to stvarno želiš i koje ostvarenje želiš za sebe u životu. Pogreške su normalna stvar putem koje ćeš napraviti, ali dosta je bitno da se ne odustaje. Kad god napraviš pogrešku, vratiš se nazad, vidiš šta si krivo pogriješio i u budućnosti probaj to ne raditi. Ako misliš da je put ka ostvarenju snova bez pogrešaka i izazova i težina na putu, onda to nije baš tako. Ti si ušao u kadar. A jesam. Nakon 2 godine što sam radio za Ujedinjene narode i vodio sam izgradnju malih bioelektrana, shvatio sam da nije to za mene i odlučio sam se posvetiti svojoj istinskoj ljubavi, a to je na kraju kretanje, ljubav prema ljudima i danas se bavim biomehanikom, težištem, centrom mase, odnosno pomažem ljudima kako da budu učinkovitiji, kako da budu bez bolova. I taj moj fakultet i taj moj san kojem sam posvetio jako puno svog vremena, truda i energije mi danas daje jednu prednost koju malo tko ima kao alata, to su ti vektori sila, težišta, način i logiku, jer ono što naš fakultet radi jako dobro. Kaj misliš, jel se stiže to? Idemo polako, pa ćemo vidjeti jel se stiže. Moj dobri prijatelj Gogi je ipak odlučio da nećemo žuriti na trajekt, nego da ćemo popiti kavu i limunadu, a zovu ga Magolan u Kini. Otišao je gore u potrazi za svojim snovima i napravio ogromnu dvoranu boksačku i bavi se organizacijom boksačkih mečeva. Magolan. Dobar dan, dobri ljudi. Jesi ti ostvario svoje snove? Pa, jedan dio snova jesam, još imam dugo da ostvarim ove velike snove.
Treba mi još kojih 5 godina. 5 godina? 5 godina. Jel onda odustaješ od svih snova ili? Ne, onda ću se probuditi i vidjeti šta sam napravio. Bok me golene! Sad imamo vremena. Nije loše da se jede na ovakvom mjestu. Pogotovo ako trebaš sanjat nešto. More. Jednostavno obožavam more. Voda. Jednostavno obožavam vodu. Mogu bi ja ostati vani, čini mi se. Ode. Nema nikoga. Samo sam ja ostao. Tjeba. 10 km dalje. Mjesto gdje mogu kupiti pivu. 2. Odi na brod. Pobacat ćemo ih tuda, po valama da ribice papaju, tako da... Sretan post, čuvaj se. Odi na brod, vidi. Eto viš. Piva za najbolje mjesto. Stižem na mjesto gdje sada je počelo putovanje prema mom novom snu, odnosno nije baš novi san, to želim od kad sam bio najmanje ono biće, a to je jedna James Bond kuća. 2 godine sam uložio projektirajući je, promijenio sam 2 arhitekta i onda naš genijalan šestar i moju Antoniju. Pa prošle godine smo trebali početi graditi, ali korona zapela. Ove godine smo počeli graditi, korona je i dalje. Cijene su otišle gore, željeza, svega, ali to je putovanje. Kad jednom kreneš, ideš prema naprijed ili nazad, ovisi kakav si tip. To je moj otac. Kako se ti, oče, nosiš sa mojim snovima svim? Dobro. Skroz dobro. Riješili smo nadzor, koji je novi nadzor izvođača, neke prepravke moramo napraviti, ali generalno smo super na planu, s obzirom kakvo je zemljište, a još nismo ni jednu deku udarili, znači još uvijek formiramo gradilište i radimo palaču pravde. Ne pravde. Palaču ne pravde. Zaboravio sam ručnik, aj vrati se nazad. Najjeftinije je sanjati. Ono gdje manje više svi puknemo je u trenucima kada bi trebalo napraviti nekakvu implementaciju tog sna, odnosno kako doći bliže tom snu. Problemi s kojima se ljudi nailaze ili izazovi su uvijek prerano odustajanje, jer svaki početak je težak, to je neminovno. Algoritam nošenja sa tim istim izazovima, jer ništa nije jednostavno. Znam što želim i nikad ne bi trebalo odstupati od toga zato što je to teži način, jer kroz odustajanje jedino što možeš napraviti je izgubiti samopouzdanje, što je jedan od glavnih razloga kada neko ne isporuči svoje snove, što ne vjeruješ u sebe. Potrebno je isključivo samo razmišljati šta možeš napraviti, na koji način to možeš napraviti i krenuti to raditi. Ako nešto ne ide po planu, adaptiraj se i idi dalje. Život je putovanje, ne možeš ti razmišljati na način sad sve će mi se desiti u životu. Ima ih kojima se sve desi u životu, ali ako nešto ne zaslužiš, nećeš ni napredovati. Dao sam si za pravo da pričamo o ostvarenju snova. Ne dolazim iz bogate obitelji. Nisam bio dobar učenik, a završio sam vrhunski fakultet. Trebao sam imati vrhunsko plaćeni posao i imao sam ga, a odlučio sam se za fitness u kojem nemam ni diplomu i na kraju krajeva prvi u regiji sam napravio funkcionalni sportski centar i možeš zamisliti koliko izazova i problema sam imao kada su ljudi komentirali taj novi način. Ljudi ne vole promjene.
napravio sam kuću, imam obitelj, 3 djece i imam 36 godina, 9 operacija, imao sam izazova u kojima jednostavno ili sam trebao preživjeti ili odustati od kompletnog života. Da li mi je bilo lagano? Nije mi bilo lagano i upravo zbog toga mogu jednostavno reći kako se nosi sa tim izazovom. Ne sumnjam u ništa zato što mi se do sada pokazalo da je volja, želja i prolazak kroz izazove jedino rješenje kako možeš ostvariti ono što želiš. A onaj koji ima velike želje siguran sam da će naći načina, jer problem koji je danas, nakon što ga prespavaš, sutra možda izgleda jednostavniji ili manji. Koji je recept za ostvarenje snova? Vrlo je jednostavno. Ono što su nas naučili na fakultetu, odnosno mom fakultetu, je bilo programiranje, odnosno kako naći algoritam za rješenje problema. Da bi ostvarili svoje snove, nužno je napraviti jedan mali početni krug vlastitih sposobnosti i alata koje posjeduješ. Kada si napravio taj krug, onda ćeš shvatiti koji je put potreban napraviti da bi ostvario nekakav sektor koji možeš ostvariti u bliskoj budućnosti da ostvariš svoje snove. Na taj način će se možeš educirati, razviti komunikacijske sposobnosti, dignuti vlastito samopouzdanje, ostvariti kontakte ili nekakav networking koji ti je nužan da bi to mogao ostvariti. I na kraju, vrijeme nije ono što je ograničavajući faktor, ono ne postoji, postoji samo putovanje, jer 1 godina nije ništa drugo nego jedan krug oko sunca i putovanje prema vlastitim snovima je nešto u čemu trebaš uživati u tom procesu. Ali to ne mora nužno biti uživanje, nego jednostavno rješavanje problema i svakodnevnim radom, trudom ćeš biti bliže svojim snovima. Ja isto tako pokušavam to napraviti, pokušavam biti kreativan da ovaj sadržaj bude dobar. Ako vam je sadržaj zanimljiv, razmislite, možda nije loše da se pretplatite, jer će vam možda ovaj sadržaj osigurati da ostvarite svoje snove. Vidimo se nedjeljom u 7, nekada i preko tjedna. Thumbs up, pozdrav s Potočnice i pratite razvoj kako se moj novi san odvija.